te whataru whātu Samoa le antumupele. E le suafa manu malo le tātou li Iesu Keriso o le whao le Ekalesia. Mrei fuamaia I whanunga le lei o le nei Taeao. Le mamalu se o tātou o tunu e a maisi foi o le Ekalesia I o le whatewhia. Le Taeao manino ma le Taeao tatoa le aso pa ia o le li. E mawhatumaia I le nganga o le Tapuaiga, tātou te atu Faatasi I luma o le tātou o li. E ala I Tapuaiga o le nei Taeao. O le aso le nei u whaia I le li, tātou te oli ma fia iai. Se o tātou te tālu. Mana pa mai alo ngang pa ia le ia I lunga o lau Ekalesia. A o mātua lau suatu I lau fio I le amtanga o ngā ruenga o le nei asa. Papaia ina I mātou I si Tapuaiga, I le anganga ma le whamao ni lava. Ia whaialamalea ma vi inga o lau fio. Amen. O la tātou pese atu I le tua, e le pese o le asa. Lua salau, sifulma lua le pese, tātou te pese ai I le tua. Faitauina o le Tusi Tusi mo le nei Taeao e maumailea e le whengai fōu. E vunglia Tusia Ioane I lon tau puelua sifulu Faatasi. Au te faitauina ma le whaiu puelua sifulu. Se ia whangata I le whaiu puelua sifulu lima. E vunglia Ioane I lon tau puelua sifulu Faatasi.
o te whaitawina mai whai upo e luas fulu, se ia whangata e le luas fulu ma lima. Whaafonga maia, nisi nei o awhiong pa ia alo tātou wali. Ua whaliu Peteru, ona vai atu leo ia il so wa alo whaina e Iesu. O lo muli mai, o ia foi ina whalangolango il whatawhata o Iesu, ina o whai le tarisuanga. Nāna whai atu foi le li ie, wai ea e whalataina oe. Wailo atu o ia e Peteru, ona whai meile o ia i a Iesu le li ie, e whapewhea ia nei. Ua fetalai atu Iesu ia te ia, a whai o te loto ina ia tumau pēr o ia se ia o sau, pe se a lea mea ia te oe. Ia e muli mai oe ia te au. Ona sala wai leo le nei tala i le auso, e le o ti lava le so, ai lei whape atu Iesu ia te ia, e le o ti ia, ai whapea, a whai o te loto ina i tūmau pēr o ia se i o sau, se a le mea ia te oe. O le sole nā, o le moli mau ia mea, Manatu Tusi ia mea, o tātou i loa fo i e moni lava lana mau. O isi mea fo i e tele na whaia Iesu, a whai e Tusi au malawa, o lau ta ofi e le mawhai o na ofi le laulangi e Tusi, pe a Tusia. Whamanui e te mai ne tua mo tātou, e ala le tātou Faitau ma whalongo i ana whiong pa ia. Tumau ia te ia le mamalu ma le vi inga e whavau lau. O Sina whasoa whaleanganga mo nei foi Taeao. Pai upo luas fuma lua o lo whape mai. Ua fetalai atu Iesu ia te ia. A whai o te loto ina ia tūmau pēo ia se i o sau. Pe se a lea mea ia te oe. Ia e muli mai oe ia te au. Ua fetalai atu Iesu ia te ia. A whai o te loto ina ia tūmau pēo ia se i o sau. Pe se a lea mea ia te oe. Ia e muli mai oe ia te au. O le Manatu Autū o mawhawhaunga mo le nei Taeao, o le somoni, a true follower. Na whai ulava le Evangelia Ioane le nota muli lea, o le valawina e whaimso. Lona winga tula ia, muli mai loa, maalu loa. Tula ia, muli mai loa, maalu loa. Iesu o lo whenaflafa i ma Peteru, ono Ioane le soo wa lo whaina e leli. O lo muli mai le mtaupu o le neia saa, na te talatalaina le whamoimoe o lo tuli matai. A wā se soifua whaongaina o lana Ekalesia. E iei lava le ngona ua tofu i tātou ma le valawina mai le atua. Tofu ma tāleni, a ua tofu foi ma ngava. O se sila foi lea Iesu i le taimi o le filifiliaina ma le valawina o lona au soo. E tusa ma lona silifia o i lato uma taito tasi. Peitai Peteru, e pei o loo iai pea se whane nefu
Au se mea o lo whama mafu pea I lona mafu whau. O na ua whawhola mai upu tau ma vaea Iesu. Ai a whapewhia nei le sole titi leo Ioane. Awa wa ilo lava le alofa o Iesu I le so. Awa I nei e whamoimoa iai le vaia matausi. Au le lava wa manino le tali a Iesu ia Peteru. O na wa whale lalangi le vaai. A whapewhia le walawina e whai maso. Au ia foi wa whai ma whata mao le au so. Ua le ngata lai se vaai na ia iloa. Au se vaai e pei o lai mata atu le ngasolonga o le whatinonga o le walawina. Po wheo loa ngai iai. Awa fua tu nei le tali e Iesu ia Peteru. O lona winga o tali e le fisili. E pei ona whatula ia nei. Sa le winga o le tūlanga. O se langona e whaingofie iai. O le aua le fisili atu. Ai fisili fo oe ia te oe. Aua le fisili. Ai fisili fo oe ia te oe. Leo pe o whai atu Iesu ia Peteru. O lea e whai mai nei ia Ioane. Ai whapewhia oe pe a owaru e se atu. O lea lau mea whai. Ua o le lava ua I le whinangalo Iesu o le a tuu le lei le ngaluenga I lona au so ua uma o no filifili eina peitai Peteru ua ilo atu nei le fisili lea na whai e Peteru o lo iai pea le whai longa fisili ma le alu atu o le tala le lei a le tua. Ua nei la. A le lava o tautino le solo o le tamaloa. Ia e muli mai oe ia ta. Ia e muli mai oe ia ta. O le upu lea Iesu o lo Faatau. I le ola I talatu o le oti. Life after death. Le ola I talatu o le oti. Peteru, o le winga leo le ngā luenga o tui natu I a te utau o usoo. E lei te Afai ulu, le vangalia I le Faitau lea Afai e Tusia nei mea uma, na whai e Iesu e le ofi le laulangi. A whai e Tusia nei mea uman whai e Iesu. O lona winga nae le ofi le laulangi. A wa whai o lea wa sau noa Iesu ina mtaupu e winga I le ola whaababau. O se wala wina ea mo Peteru. Ua tuina atu iai e Iesu. A wa o le muli mai a te au. O le sauloa tāo I le muia whaababau. O le Ioane lea o lo kapole iai Peteru. Ua leva lava o na iai lea manuia. O na winga lea o lona whalupenga ua I loa ai. O le soo wa lofa ina. The beloved disciple. E leila se isi mea o tutoe iai Ioane fo I latou. Awa o le lava wana I loa lei li tala lei o loo I ona luma. E alu lava ma le fia e fatino. Tusa malona tūlanga
so o lona matai. E whapewhia lao na tātou fuaina le so moni. E whapewhia na tātou fuaina le so moni. O le so e alu ma le whiwhia. Le so e alu ma le taitonu. E alu ma le mautinoa. A o le so fo e alu ma le iloa le nei. O lo o Faatasi ma le matai o le ngaruenga. Awa o le Iesu le nā o lo taimua ai. E mana o mia ai le whaima so moni. O le mtau po le asal nei o lo saufoi o se fisili. O le ae fausi ai se Ekalesia. O le ae fausi ai se Ekalesia. O sa mātou tali atu lea I nei Taeao. Ia whai ta ua ma so moni. Ia whai ma so moni o Iesu. Mai ni tele o isi tō tonga e fausi ai. Awa ai na te loa. O nisi o nei Tupulaga o le a poupo ai le Ekalesia I le lumanai. Le foi e whapei ona whai e Iesu. I lona lava soifua. Amen. Siu tātou te talo. Ua e te tala wanoa lo wasa mo I mātou I nei Taeao. E te mua I lava I a mātou whanau I a lātou wa o ngā sā mau te lwau. Lea sa sā pe au mai. O le nganga leo o le whaftai, au se vi inga o lau fio e au ina mātou whafo I atu. O no lovo lofa ma lo whamaoni mo I mātou lau whanau ma lau Ekalesia. Whaftai le tue lau tau singa lofa. O le mawailaba lea I aso uma o lo mātou wola. A o mātou o malanga ai nei foi tau sanga. I ona whiau ma ngā ruenga o fuafuanga ma whamoimoenga. Whaftai lo tapuau ina peo lo mātou wola I aso. I o ao la veai. Mau ao file mu. E maise o ao saunga le mu. Wai whatau ma mawai ni mala mani pupunga. O le ai foi ni whalwelawe e tupu whafuse mai. Whaftai no moni mau lau tala lei mo I mātou. O lo mātou ola whiawhiai whale whatutua. E pei foi o le nei Taeao o lo waspa ia. Whaftai le ngaruenga mana le ngangpa ia. Le o lo tautolu ina pea lo mātou ola I asa uma. E ala I tiu te ma whaiwa o whenga iai. Whaftai le whalutanga na Sauniga Iesu Keriso. E ala I lona lava soifua pa ia. O lona mlio ma lona toi tu malu. Ua mangaloa ia mātou wangsala. A ua whapa ia ina ai foi nei aso. Ua whai mo mātou sapati. Au se aso foi mātou te whanono manui na ai la ufio. E ale la mātou o singa taulanga I au luma. A ele ngona pea le nganga whamau lalo I au luma le li e. O na yanga salpea li fonga ma li tapuaiga le atunu ma lau Ekalesia I au luma I le nei Taeao. O te le lava ina mātou whangalo I la ufio. Pe ao ina solonga le lei leo langa. Ua whamo mo foi se poto ma se iloa. Ua whailwa lea maala e puni ki ai lo mātou ai atu I la ufio lo mātou whasino manga. Ua telefoi ina mātou le whatau o le sapati ma le asa pe ao mai. Le aso tapuaiga ma o singa taulanga. O talutalonga ma whatonga.
A wailo atu lava le se o le whamomua, ua whao ngā iailo waspa ia. Ua whale lalo langi lava o mātou o langa o manei. Ua le aiso mātou li lei, ua nā o le leanga lava. Awal tamae, e alofa mai atei mātou le tangata ngasala. Ua leilo lava sa mātou a mio, ua whaia I luma o lausi o whangapa ia. E angasala lava o mātou tangata, ua o lava I mawhauwhaunga o mātou loto. Awe pēa le taulanga na Sauniga Iesu, e whailava lea matongi ola mo I mātou. Ina ia mamanga loai o mātou o langa leanga maanga sala uma. O mātou talo, ina ia pai mai I atei mātou le ngango le asusa wai au mai. Ia mātou I loa le lei le nei aso, ua e whaia mo I mātou te oli ma fia iai. Mātou te o malanga ai, ma au na whare so moni o lau fio. Pamnuia se o mātou tunu o Samoa, Ioane taitai malona a tina ina. Pamnuia le laveloa lau Ekalesia, Ioane whatu whaitaulanga e fia. Pamnuia le talelei malana mo le mau, ia maua pēa ni nganga mo lau fio malo malo. Pai atu lau whamalo longa mana I e ua pupua ngatia I mai ma mawhitianga o le olanga nei. O e o whanonoa I whamaise lo wanganga. Whamnuia le whanau o lātou to ola tupuae. Sauni foi lātou mo a onga o le nei tausanga. Whamnuia I whiau mga luenga au no nofo ai tonu o le nei tunu. Whamanuia au unanga I se uma, mo le manuia lau tele o lau whanau. Saunia I mātou ma le Ekalesia mo sauninga whaitele o le nei asa. Ia longa maalia pēa, le alua lau tale lei o le nei aso. Ia o le talo lea, Faatasi ai ma tele o te talo le leo ai tonu o mātou loto. Ia whaia pēa lou lava whinangalo. Ono Iesu Keriso, lou lava swafa o mātou te talo ai nei.